Ghost and fire and it's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. The Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Na melevatele sa upati ate ya neta yao. Monia upon ne pes. E tonu wa mafama oni lava le tua le tanto tapua ya. Hallelujah. Tu fatele sa upati ate ya neta yao. Oh yes, Jesus.
Haleluia. A tonu la tatou o loa le mataino tatou Sauniga ni tae au. A velo leo whatawa e whai musui fo e sunga le whawhengainga. E mese la inga tai tai whai whiau mutoe inga. O te whatalofa mo whawheloa i atuai mo malo le kalesia. Whatalofa mo whawheloa i atu ne tae au. Io tatou matua vale anganga. Sunga ya leo le wiku. E mese le whatua ya e loia wiku. La me le whatele e sau pati ya teia. Hallelujah. Whaweloa tu ne tae au. Sunga tu te tai. E mese le whatua. Sua yo sunga vai fiau lango. Mola to whatua to ina mola to whatua. Kia kono li mo tamai tai mola to awainga. Tamai matua matina matua. E mese atato whanau. Fata alofa atu mo whawhelo atu swafa manu malu Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. A tono ne tae ao. Ka lena le au keusianu. Whapitoa le sane o le sal Pentecost. O le sa o le nganga paia. No foa i e. E alolofa i le atua. Hallelujah. Le nganga paia no foa i e tapua i le atua. Ie mawhau le lofa ma le nganga leo le atua. Wa ye tātou manatu mai o ia. O foa i mai ai le fsoani chili mo i tātou. A tonu o whataua ne laulangi atoa. Ne neia staff apitoa. So se whata whai taulanga ne nei tae au. O loa langa ina ai le leo lea. O lea saa lea nganga paia. Nei tae au ma nei alo tu lai mai. Hallelujah. Whai mai upole. O lea saa nei. Maua le tusi a ngaruenga le. Apostolo Paulo. Whapitoa le tae au nei. Whai mai ua o atu i le aso Pentecost. Sa iai la tau uma i le mea e tasi. Ma le loto e tasi. O na whafua se i lea o na tālili mai le langi. Pese ai o se matangi ua ani tele mai. Ma ua tumu ai le fale. Sa nonofua i la tau. Hallelujah. Ta pena lo tangata. A moni mai fua. Tanga vai o lo Yesu wafa ia o le atua. O ia lavo le tupu o tupu. Ma le ali o li. Hallelujah. O yes this. Hallelujah. Lord of lords, King of kings, you alone are worthy. Only earth and heaven sing.
Ta pena le whawheloa I le ao le ka le sia nei tai ao. Whawheloa I le ngā pa ia nei tai ao. A te whia vai tauina se upu ma le awhionga le tua. Ai pe tai. O le maua e o tau le mana pe a whio I fo le ngā pa ia. I runga ia te o tau. E whai foi o tau mamori mau ia te au. I Jerusalema ma iutai a umba. Lava ma Samaria. E o lava I tulu ingo laulangi. O le nganga lewa pe nana tato atua nei tai ao. E le ngata Jerusalema ma Samaria. Le whai mai e o I tulu inga uma laulangi. Ta pena lo tangata. Whawheloa I le nganga leo le tua. Hallelujah. E sua mali e o anganga paia a fiamaia e manaomia o lo fetalaia mai matonte fia fa'alomo iai Hallelujah. E sua mali e oe anganga paia a fiamaia e manaomia o lo fetalaia mai matonte fia fa'alomo iai e matonte malili e ai apa mai fau mai Oh yes, this. Samo mai Yesu iai Hallelujah. Hallelujah. Palawa tuoi le nganga. Hallelujah. Oya le tato mafaya me umane le taya. Yo tamani le taya. Mama to atu ya toi. Fia moya oele nganga poye. Tai tai yo le taya. Fia moya oe malau fatu munga. Fia moya oe malau faunga. E te pule le taya le nei. Na tia te ngata fataua. Tai tai oe nganga poye me uma mato te faya. Te iei lau faunga ye la nganu lue le taya. Lau vai pese ino vinga. Te iei le faunga ilunga ya te la tau. Fatu munde I fare lo paia molo mamalu. Ya mala mato langona ina oe le tua nei taya. La lua mai oe nei taya. Le mata ino le mato nei Sauniga. Se yo lava le fai uina. Tu watu uma me uma I lawa fio.
Sing one more time. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. May na fatuina le fale le topu la to le lo yapio la to lunga. Alanga la watua. We welcome you, Holy Spirit, the Spirit of the living God, with us, in us. Hallelujah, Father God. Sauni lo loto te fa petai le tai au le nei. Au one ngalo se metas. Me na ya fai lo soi fu lo tat wola. I'll see ya ao le tali ma le fa fino le tua. Le tangata manuia, le tangata wa fa manuia ina. Le tangata wa fa saulo to ina wa malolo. Ba venga na fai le tua lo soi fu ma lo see ya wa ao. Mai pese atu le nei pese. O lau le tau tinonga. O lo loto le sa atu ya te ia. Mai fa pe atu lo tua le tau le nei. O te pese fa afetai. See you wow. Mo ini yo fofonga. Ile olama. Sa tu lo loto ya te. Ile auma. O te fa afetai. Lau tau sima. Ile auma. Tato pe pense fata si ya tu lo leo au pa ia mai ta ele o loto fa fitailo o tua e se un po le se tala fa io lo tali atu na le langa le fa fitai Tau sina ile aoma beku. Hallelujah. Hallelujah. Vitaya tua si ilo au fataya tua tua. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Whawhitai o lo tamai le te aole nei. Si e lo leo mai whapeatu i lo ali i lo atua. Lona whamaoni ma lona sili ese. Le tupu ma le atua whai mawenga. Whawhitai o i me ua ia whaia. Lona whamaoni lo soi puamalo tātou ola. I mawenga o lana whamalolonga o lana tausinga. Whawhitai me ua ia whaia. O lona ao whamalololo na ao le whapupuina. Lo soi puamalo tātou ola. Le se me whaingatai a te ia. Whawhitai o i lo atua. Whapupula oe mai whamata oe. I mawenga na whaia le atua le rewa yaso. Me ua ia whasoa. Me ua ia wai. Me ua ia whailoa. Whai totoa na mapuripuri wata tala le atua. Whawhitai le tamoa inga. Whawhitai le oa whale nganga me le tamoa inga le mana le whaunga. Whaunga ina lo tātou oa. Auna. Vai ma le whatau wau. Vai loa ma whaunga o le atua. Whawhitai lo tama. Whawhitai lo wali. Lo atua whai wamenga le atua wha maoni. Whawhitai e leo se tātou no maoni le nei. E le ngata le lau langi nei lo tātou wha moe moe. O le ei le ola atali. Le ola e whavavau o Sauniga mo i tātou. Whawhitai le whaola tanga e ala ia ke riso. I olo tātou oli, olo tātou whaola. Ui na maliu mo tō soipua. Le toto o whatawina. Whaamaina o whamangaloina o tawabi o tō ruina ai tātou. I le whatuatua. E ala ilo tātou ali. Whawhitai o ilo tamai me o ia whaia. O mea o le ai ia whaia. O mea o loa ngai mai. I lo soipua mo lo tātou ola. Whawhitai le anganga paia. O ia lava lo tātou pesoso al sili. Vai loa ma whamalama lo tātou whaia aonga. So soani lo tātou valema lo tātou vai. Au o tātou ma whaia mea umai ala le mana o le anganga paia. Au sia le ai lo leo mai pati au ao. Mai alanga i lo atua. Vai lolo loto whawhitai lo atua. E ala le tai au le atua whai malenga. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. I ole tupu maleli ole. Hallelujah. Hallelujah, Father. Tu mai pati lo atua. Pa foi le tau ranga whawhitai. Moli atu mo le taele o mātou loto. Le vi inga whawhitai mo le tau ranga whawhitai lo le lei ma lo whamaoni. E o mai le tae au le lei o le soi o le whavavau. E tu mau le liliu o lo mātou mo li lo mātou atua. In Jesus' name and all God's people shout. Amen, amen. Nice to see you in the house of God. Feel the presence of God this morning. The same thing it happened for the Amen. He's here. Come on, church, let's go to praise His name. The name of Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Come on. Come on, church. Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, church. Let's praise the Lord. Come on, church. Come on, let's go. Come on, church, let's go. Come on, church. Come on, let's go.
Hallelujah, Jesus. Glory, hallelujah. Praise your wonderful name. We give all the glory, honor, dominion, and powers belongs to you. The King of kings, the Lord of lords. We praise your wonderful name. We lift up our holy heads. We worship you, Father. You deserve the glory and honor. Hallelujah. Sauniga batulumi. Sisi oli maya te oe wa amanu ia te oe vai taula maya te oe loa tuae. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Et tu tau ya te o le vinga. Le famanu le fane tanga. Le tua malo si le tua mamana. Le tupu tupu male liuli. Via lo sua papaya. Vai le vavau e o ati le vavavau. La ua fiole ale fama le omega. Via le tua malo si. Tua matautia, le tua pai vavena, le tua mai la matana atu le mata. Pato si tia le tau langa le vinga, le fama luna fale tana I lo suapa. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We give all the glory, Father. We praise your name, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hosanna, hallelujah. Epa iawe, ema malu, ema walunga lava, ele se tu sama, eta tau ya te olivina.
Hosanna, via lo sua favor. Hallelujah. Hosanna, hallelujah. 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 Glorify your name, Jesus. Hallelujah, Father. Shikras. Yes, you Lord. Hallelujah. We praise. Sing the new song. Ocean. Oh, Sikirishi. Andana mama sikiri. Oh, kuro sikirishi. Hikuro si. Oh, kuro mama no sichushi. Hayama sikosha. Hikara mama no sige. Oshana mama sige. Oshana mama sige. Hikara mama sige. Awesome God, we serve. Father, you deserve the glory and honor. We bow down and worship. Belongs to you, Father. We give you the glory, Lord. We praise your wonderful name, Jesus. Matuto stuli uluma, matu wifo yati oilo matu uli, lo matu tama, lo matu watu omanusi, etatau yati olivi, mulmuli yatu mulita ele o matu, fala eima fa pale yaraufi, wale lava se tasi etus. Le tua paia, le tua mamalu, le tua putu pumale. We praise your name, Jesus. Your name above all names.
is power in your name, victory in your name, freedom in the name of Jesus, the Son of the living God. Live inside of us. Epa ia oile tua manos. Epa ia oile tua Abraham. Isa ako mayako. Lea tua Samoa. Lea tua Matoa. Leila visitação vai lá o fio maulapia. Alo vitalenga leila o ona mosele tu lim fayo na iba ai mai. Awai la isi sim fayo na ayatu la. Awai pa ia oilo mata watu. Aulo wanganga tuchonu ya imata. Malike risolo ya imata. O matu iloa mavavayati ilofa mauni iloa lofa maloanga lelele mavai lo matu o matu tutuli uluma matu fabiatu avatama fo yatu livi inga yala e ma fa apale nai la wafi awatita e ono mea ila wafi le alefa ma le omeka le atua mai le amatanga
E o atu le ngata e pa ia oi ye o male tupu atu male ali moli atu se teu funga la au manongi la mātou taulanga la mātou vi inga ia lae whapali nai oe la mātou tama. Hallelujah. Hallelujah, Father. You deserve the glory and honor. Power and dominions belongs to you. Yes, Father God. Watu malafalo tatu ekalesia tatu tula imai ile mamalu ole atua le nei taia fa waulo tapu inga ba fa fo ia tua ile vinga ya ti. We worship you, our Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised. Hallelujah. Tula yani ona luma le nei taia fa waulo tapu inga malawi inga malau tapu au sia tua yo au pa ia I lo tamale taia.
Praise your wonderful name, Jesus. Glory, hallelujah. Valago ile atua ya lele mamalu le tau le nei. Si ia wa au pa ia. Avelo tau le pansi. Mai ta tala le atua ya lele mamalu. Pe ona tatu i lo fola fola ina. Alanga o le tamai le tau le nei. Glory gara mama site te ko shanda. Iko koro mama yesa. Matu wala au lo mamalu le atua pe ona fola fola. Lunga le kalesia. Matu siti atu lo ona bo solo ma le tua. Le komiti le atua le worldwide. Le kalesia o so se tsako le le lorangi. Matu sia tia tia wa au lo mamalu. Malo pa ia le ngatelea. Matu wala au lo nu o Israel ye lu wanga le le. Ei la pui pui ngai lo leo leonga. Ei la famani anga lo nganga i lunga o tangata. Famanatu ma failoa. O lava le atua o Israel le atua Abrahamo. Isa ako mayako po fatapena i matou. Mo le siti anga matou mo le nganga le atua le tapena pena mo le matala. Awa e moni ma fa maoni. Ua i fai te to alo to e fio mai lo mamalu lungo Samoa. Yo tai tai le atua me so sio matou atunu. Lo mamalu lungo sio matou e kalesia. La ona mal fle tua le e me se le nga tai tai o ainga. Tai tasi le tua tamama tina matua. La me matou fa nau. I lo mamalu lo matou atua nga te leo le nei atunu. Ua matou iai lo matou atua matou te talo. Siti atu yo au. Ai miso le bala awa lawa fio lo matou wola. Le ia mo le whaunga ino matou tangata. Miso sio matou e kalesia. I lo mamalu matou te whaapeteia. Au matou pate patia lo wanga le leima lo lofa. Si ai wa au me alanga i lo atua. We give all the glory. We give all the glory, Father. You deserve the glory. Praise you. Mataelo matolo tolo matolo tu. Ilai lava se tu e tu sama lava fio. Taulanga lau whanau le tae au tama le whamaluia. Peo se teo whangala au le tae au.
Le te tōi o mātou lotu e tau o le mātou whamuru atu i ate oi. Ia vi i ai oi o mātou tamau. Nā le mātou tālo le suafo Jesu o mātou wole mwala au atu oi. Amen. Amen. Tātou alala mai lalo whaapatai. A tātou o loa le upo le tua. Se wha mahalosi e nei tae au, wāla fo i lau whainga tauranga. O mō mai le tusi a mātaio. Nona mta upo e ono. Arula fo i upo e lusi fuma lima e o tōsi fuma le wha. Mātai e onolu, lua suma lima, se i o tōu se fōma le whā. E reo atoanga o le lima tā upu. E o au mai se wāenga tātou te whaasoa i le nei tai au. I le mātanga o fie o le atua le nei tai au. Whaipa lo suma lima e whāpea. O le mea leo te whai atuai i ati o tōu. Awa le o tōu popole i o tōu ola. I mea tōu te ai, ma mea tōu te inu ai, po o tōu tino. I mea tōu te ofu ai. Whamanuia le atua nana upu leitai au. O se sile nei au penga sa tani. O whao ngā ina, e whae vai e tangata ola ke usiano. O mai tauina fōi so enga li fō mai masentisi. Pau le leo o le mea e o mai ele telo mai tangata. Mai suka, toto maualunga, ki ngā le uru. O na olea, o le popoli. E le whapea o le whainga tauranga te popoli ai, no. Tele mea tātou te popole ai. Ai whai mai upo le tua. Aua tau te popole. O au te whaasaro teino o tau nei tai au. I tai tolu ina lo tua. I le tu ina o le ola i ate oe i lo wolanga. Tai tolu ina le tua o la tu ina le ola i ate oe i lo wolanga. Whai palusu malima whaapea. O le mea leo te whai atua i ate o tau. Aua le o tau popole i o tau wola. I mea tau te ai. I o tō ai i manu wherelei. Ma lona lua, au e te popole lumanai, ai ta lia manuia i le aso nei. Au e te popole lumanai, pe ho e tātou whalongo tala masane, o te popole mo laso tae au, e mo wa mea ai o laso tae au. Ba ai mea mo nei aso, ia, o me tā ua na, ta lia mea mo nei tae au, pe umata Sauniga, pe na le whalawa Saunisia ma le lengi, i ia le tua nei tae au. Ma whai muri. E manatu mai le atua i le ola o e whaalongolango i a te ia. Manatu mai le atua i e ola whaalongolango i a te ia. Whai patos fumuri whapea. A whai a whapea ona whaufuina i le atua le wāu whanua. E ola mai e le aso, e la fo ina tae au i o ngā umua asa. Ia vi ia le atua le lei tae au. O mea umarawa tātou te whaia. Pa mai whatarenga le tua, aua tātou te popole. O roa soi fua le tua le tai au. Ia whamaruia le tua le whainga tauranga le tai au. Whamaruia fo le au te tātou pese. Ia vi ai le tua le tai au. Whawha Jesu. Come on and walk on the water with Jesus. Come on and walk on the water with Jesus. He will not fail. He will not fail. He will not fail. Come and walk on the water with Jesus. Come on and walk on the water with Jesus.
I believe. So I said to the mountains. So I said to the mountains to move. So I said to the mountains, get out on my way. 'Cause I believe. Yes, 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 I believe. Ia ta mai tari tono mātou roto nei tai au. E te whamanuia le whaai ma le whainga tauranga lau whanau le tua. O te talo nei tai au, e to uru mare langi whamanianga le tua tai sau lau ta iawhinga fulu la mātou tama. I lunga lau whanau nei tai au la mātou tua. Anga le oi ti a kono ma la tua ngaruenga whaile la mātou tama. Ia anga le fo e la lufuina nei tauranga la mātou tua. Whau au mai pēr, whau unga mana lau wa whio nei tai au. I sua whao Iesua mātou wole mala au atuai. Amen, amen. Tātou tsaro. O mātou tau nuk mai nei vaenga o le tapo inga lau e ka le sea. O wau mai o na mātou vivi I ma watu le whaaftai ma le whaamanu I a te oe. O wau oe tau iai le whaaftai e ala lau ta isa inga o I mātou le mana o ta isa I o lau wanganga pa ia. Hele o mātou o mai ai le nei vaenga o le tapo inga lau e ka le sea. O le whaamana lea o le maliu o le alo o le atua o Yesu Keriso. A mātou te talo. Ia whapena o le whaatutumu ina pe I mātou e ala le whaamana tuina o ni upu. E mawhai o le mātou mana tua I pe o ia. Ma me le leina ia whaia I o mātou o langa. Ai mai se o oe le atua I eilo whaamoe moe. Na e fo ina eilo walo ina I maliu. O waso mātou manuia. Me ia mai ia oe, ia vi ia oe, ia wawhionga pa ia umo le alau lau ina atu. Whaamanatua ia I mātou le tau o le nei Sauniga. Ono lo suafa Yesu. Amen. Ia le atua le nei tai au. E sila mai. Ile au reto o le whaatusa o le tino Yesu. A olo e whaatalitali fo I le taimi. Le tau lima ina ele whaatusa o le toto Yesu. Pele o se me e lea iao ina tātou whaafetai ai. Lea lofa mau wai o lea tua I ate oe. Pea e tau mawha ma e inu. Ine aso ma lea aso. Te whaamanatu I te oe, o le nae e te whaamanatu ina le maliu o Yesu. Amen. So se aso e te tau mawhai, so se aso e te inu ai. Whaafetaivi ia le li o le nae e te whaamanatu ina le maliu o Yesu. O lea le manatu o Yesu I lona au so, I au tau whaamanatu I lo maliu. O aso uma tau te ai ai. O aso umfoi tau te whainu ai. E whai lea ma whaamanatunga I atea. E auna tātou whaafetaia leanga le lei, ma lea lofa whaasoa o lea tua. Nei se me tasi. E ngalo I le tua I ate oi. A e mana tua.
Le fi matinale na mai atunde. Christ in us, the hope of glory. Ole ale fa mo e moe ole tua mo oema. Hallelujah. Ole ale fa mo e moe le tua na fo a yelo na lo e maliu mo oema. Tasia fa mo e moe taua. O fa manuianga le tua le langi. Ia nofo o ia to tonu ia te o ia nofo Yesu to tonu ia tato ina ua umana maliu Yesu umana to tu Yesu au mai lo fa mo o le tu ia nofo i pe o ia to tonu ia tato aisha o manuia o le tu o Sauniga mo tato le fa manatu mai e Paulo le Galatia Colossae tau mo fai belima. Fa mai o manuia o tau ina ele tua le langi. Manuia fa le nganga. Ai wa uma le nau na tufa mai e Yesu e ala ilunga sa taulo. O manuia ele tino. Na ia fa mangalo ia tatu angasala. Na ia fa sao loto ina i tātou mai le ngasala. Na ia fa mangalo ina i tātou mai i lungo sa taulo. E ala i lona maliu o le fa moe o le tua. Ele ingatai ina. Na ia fa pa ia ina i tātou. Ma fa sao loto ina i tātou. O le nau o le tua ia te oe. O lona tali mo lona fine. Ia nofo Yesu i to tonu ia te oe ma. E ata fo ili na o lo tau mafa i me aima e inu. Aso uma. Ia nofo pea Yesu i to tonu ia te oe. E wha manatua ia i tātou. Lona ono sai lungo sa tau. E wha manatu ia i tātou. E tinga. E le whaingo fie. Wha mai tātou pai na ono ia. Wha mai wafu toto. Ono sai lungo sa tau. Ono i tātou. O le alona wha moe. O mea wa ia te wina i le langi mo i tātou. O lona maliu fo i lea. Ele i mana o le tua ina ia whano i tātou. Aia tātou sa o whanga i le ola e whawawau. O mea i o le ua teu e le tua ma oe. O lona whamoe mai ola lea. Mo i tātou ma o le ola e whawawau. E ao ina tātou moa se fia i o tātou loto. E ao ni tātou whawhetaia o ia. O mea wa ia Sauniga i le rangi. O mea whale nganga. Amen. E ngole ata ato le nā o le mana o le tua wha anofo Yesu i tonu i tātou. Ia mau wao tātou soifua whale nganga. Ia fua mai le o langa o te māma tina. Ma tātou uma i le o langa whale nganga. Ia i loa Yesu le tonu. Ia fua mai le Yesu le nā le maliu mo oe. Ele mana o le tua te whaina. Ele mana o te whano. Ai mana o ina i o tātou taunu. I le online whawau a whola mai. I ia lea tua ni tae au. O le areto, male waina. Toi whamana tua atiri e ia te oe. Whamoe moe o lea tua. Pamaluia lea tua ia te oe le nei tae au. Le la ngaldu e atu la whainga albenga. A maua. Pala wati mal whaalo alo. Tatu ono sa isi o tatu talia whakas.
Ua whaamativa ina o ia. Ina ia e mau oa. Ua tauleanga ina o ia. Ina ia e sao le ola e whaavau. Ua whaiwhaia o ia e tangata. Ina ia e tau nuu i le wholanga le atua. O a wholanga le atua. So le ola e whaavau lea. Uia Sauniga mo i tātou umu. Melele nei tai au. A o tau mawhai Yesu maone so. Uma ona ai wa yesi tia le areto. Ma tofi. Ma uia je tufa tuia te i la tō. Uma ona ai. Na yesi tia leo le ipu mwhaftai. Wa ia whapea tu fo ia i la tō. Ina whenu uma ia o tau i lene ipu. O le ipu o le whengainga lea i lo utoto i whamangaloa i angasala. Talo ine tai au. Ye mana tua le tino ma le toto. So o sa taimi o le aso. Ina ia mawhai ai o na e mana tua pea. Le ola e whavavau. Le ua tau e le tua le langi. Mo i tātou uma. Ma ia e mana tua fo i Yesu. I lau sawalinga whaawau o le nei tausanga. Ia nofo mau o ia i te tonu ia i tātou. Ina ia mawhai ai. O na tātou wo'o i manuia. Tātou tele i loa. Mele nei tai au. Talo na ia whapai a ina whamluia mai oe. O le whatusa lalo tino ma le whatusa lalo toto. O le atari a ina ma le nganga wha maulalo. Ma le nganga le loto maulalo. E lau e ka le sia. Ia mātou vi ia ai oe lo mātou tua. Talia loa. Uma na fai tai atu leo oi le tua ni le tai au.
Ave sau whaafitai a te ia. It is well.
avanoa. Le atua na apa mai le tangata na leiloa. Whatulai mai mo o arve. Le tangata lo mātole ie. Ma whamamaina ma whataile ina ele le totol whenga inga le nei taia. O le mele ia tuma watulu lava vi inga lo mātou watua. O ia awha Yesu mātou taulanga vi inga wana oe le lio le ola le lio le sifua. Ke wisa ia tuma watulu lava vi inga. Se o le mātou patile ia te oe le nei tuas. Le atua saifua le atua le liliu. O ana nafi o le so e whamavau lo whamaoni. Ia te oe lo lava vi inga lo mātou watua. Nei se ia o le whamavau e whamavau lava. Te tu fatasi o ao. Te ave sau bateri ai le tuele nei tai ao. Hallelujah. You may be seated. Hallelujah. Ngona ina malu le tuele nei tai ao. Moni lava o tai ao le nei o whapito le aso Pentecost. Le aso na whapea na whatino inai. Forfulanga o tātou lea ke viso Yesu. I lava nei whapeane. E sili pe a uwalu. E le leia te o tau pe a uwalu. A wau le alu. E le au mina mai le tātou sosani a te o tau. Wau lava lea. Whamomona o nei tai au pe ana whamana tuina. Le laulangi. Lau whatutua. O le aso na whapean whawhana winai le kalesia. Era mana o le nganga o le tuea. Mele ia te elo na lava vi inga. Ai whaftai le tua na o tātou maua le nila o lao e whaftai e tuai. Le malu o tātou whainga luenga le sunga le taitai, masui taitai. O tātou maftanga taitasi. Va senga o tau ina ma o tau whalitua, va senga o te ako no lim tamaitai. Ia, o avana o whapene e. Muli atu ele nganga whamaroa ma le nganga whaftai. Ele ngata o le mwhaieo na tātou maua avano le a mau whapene. E tātou te o mai tātou te whaftai e whatasi le atua. E se tāu o le mele o tātou mai whatasi. Amen. Me o ne tu ua le mafutufuta lauso. A wafo i e langona ile mawhanawhana. I langona ile anga le leo le atua. I tātou te whaftai e whatasi le atua ono mea ue whai le tō soifua. Ma se tātou wola ministry whamalo whaftai atu. Mele me se pati mo tātou vai bes. Ia le re. Tai mo le au le nei tai au. Ia no wava e tu le au pe o whatutunga tā ai ono le malulu. A o le whau unga o le vi inga le fo i le atu. Amen. Me fo le whaftai atu e tātou ministry te tas. Leo vai bes le ngata leo le tātou au tatalo. Whamalo le tatalo. Le eise me sili atu na o tātou sotai atu le atua. Le mano le se o manga i le ova ia ala le tātou tatalo. Tātou te wala au ele tātou. Tai o me le whaftai e toi. Ia tātou au tatalo. Mai le tai au, mai le vai aso, Whamalo le ngā lue le ngā te leo tātou sau groups. Whamalo. Ia nā mata tātou sau groups ala awhatau sanga. Arvi inga e fo i le atua. O le mele whawhitai atua ia te o tole loto te tele. Ile ngā te ona o mawhai ona whamapopo tātou sau groups. Ia ie e whapea ona o whawhaile lele tele o nganga o lo whapeona iai. Ia mai lo ai fwoi tāleni ma mawhai tono o tātou maftanga. Me le mo le ato ile ngā whamalo i tai o tātou sau groups. Ile ngā tai lea ia le power team ma le media. Ia whamalo lava le upi pese ma le au tātā. Ia vi ia le atua i tāleni ma mawhai o wata ia te o tau. E tātou te o ona ma ngā lua ia li tamaitai te akono. Ali ma tamaitai ia whamalo whai o whaiwa malo ngā lue. O le vi inga lama fo i le tua. Ona vaenga lo whapeo tātou ona manga lue. Ele tātou e kalesi e whapeo tānia. Anto foi o le tō tele au tātou ia o lo whapeo na ngā lue le fiafi. Ele tātou e kalesi e whapeo tānia. Ia ua wava ia lava o le ofi me o lo whapeo na whai e nei le lātou wafo i le lātou Sauniga ia fiafi. E whaftai o le live online. Ia e mwhai e ia o na mai moatu ia. Pe mwhai foi o na mafuta toa i lungo le online. Ia wal tātou e kalesi e whapeo tānia. O le mele mo le toi le nganga whamalo ma le ngā whaftai mantua foi o lo alu tātou a o ngā sāle tai mil nei. Mani tua tātou whanau ma whaiao. O lo whapea foi o na lātou ngā lue le nei tai au. A wala manuia ngā i lungo alo ma whanau wale e kalesia.
Te tu mo te unga fale. Ele ngata ole matango fio te unga fale le asa mo le aso le va yaso mo le asa le masin. Ele ngata foi nei alta to office o tau. Fa maloa fa ta yatu. Ele ngata ole lima ulu fia mo le afusina ono ngalu fai le kalesi. Alo tu mal tu tau o ala fa matango fino me lo tatu ona mangalu ele tu. Amen. Sel mai se me te sa mana ya. Ele ngata te fia no fo umia ya. Ati langona ina o me lele o me fai le atua. Amen. Ele mule atua ile nga fa malo, malanga nga fa tai na ona I folfolanga ile tele. O le asale la sauina e tasi tato Sauniga fai ne le tai au. Ona le fia fiolo I ele vala uli al tato e kalesi fa Britania la utalvo. E ola I Henderson. Ia sei uma ona fai leo le fofuanga. Ona fia alu le pasi e tale a fo le fa walu le pasi. Ai nga ia tuia el tato o talavoi o I o tau il tato ofisa ia mai ola fa piona nga ia tu te Henderson ile ekalesia le sunga ia ene maula Living Water Worship Center ngale il vala uli el tato o talavoi ia ai fia malanga ia familia tu te la tu la ta vale tu le avano la talavoi mol pas am fa ana mul mulia tu tul pas e te le alu tono el pas tu le avano nga la talavoi mai la tu la fa piona ia ona o le fa mo ina ia uma ile taimi amatai ile Sauniga le ile limo le afiafi mele ya e mo le toila nga fa malo mo le nga fa tai ona le tele o vaenga o tato nga luenga lo tato nga luema ona ine o le fa mo foi ile amtanga o le te sanga yulava na tele vaenga o tato nga luenga matute fai ia lo fa pela bona nga leile tu fa tele tu lan fa malolonga le mo se o va ia tu folinga ma imal nei tai au amen ia o ia o le tahu ale lo saul me hele amen awa o me ai lo me hele o la te toyola ma ia amen fa pena te woti lo no ngala te te me esa o me hele o la e ia fo il malanga o le tu amen ese le yo le tu la ola le tu so fo e toyola amen o la tu stupe to hola ma fo la tu stupe amen o lo ma ile na fa mail fo ma ye te le to esa bo to hola ma ya amen wa fo I me lo be vesi e to fa fo I me ya le hola le amen ha pe fo te la ngona lo fa no e to hola ma ya lo fie le pe o sa le fa no normal te le o me pe o me o mi el fie ya ma fo le ngango le tu amen ale me ye le tu ele o ya sta fa so po sta fa lo amen ono lo ya ile tu o ia lo fa peona ya o ye me amen o ne ngalo le awa le ta sanga o le li o lo tonu ya te o to o fa mo no manuia amen ai fa mo se melele e tino mai ta no fo ata no la ele ngata te fifia a te tala I solo le me mana ia le o mo mai amen ai ala ngale tala I se mele ele yo se me o fa mo le fa al fa no fa vo ale a holanga le wa mai le tu le fia mo sa tong tatu te o la fia amen amen o se o manga ile tu lo ye mal sa tong tatu fa ta ye me uma po la le o mio mia o no le tulanga o tatu wa fa le ton wa o le tu ile le ya amen e avela tatu fa le ton le tu ai me le o le tu mo tatu amen e fisu ya inga hana ai le lo no fa ya me la e te pe la e to solo mulia ele avele menga ka solo mulia ile tu ai mai la luanga iluma wa me le tu o le nga iluma to ya nga iluma amen amen e ala nga ile nga iluma o nga le o ve ile tu amen o me ke u yai nga o me ka fifia oi amen o le inga fo ile tu o tele fo fita o ta towa ele o le tu tele temi pe ta tu ile tu ele ai o ta towa tele fo temi tu te apolo le ti apolo ta towa amen amen ya vi ele amen ya ele la hunga le amen ele la hunga le alo ka fie pe fa ya tu mo sa ele ngata inga ia ma ya yo fa lo kelinga oi ai ma fa ya onga e ola se olanga ele ngata e ele fa mo kai pe au le tau sang awa ka ke fio ai pese o le tu ia ta tol fa mo lo ai aka ko le fa ka winga le tu le tonu ya tu ma le mal la ma le me o ya te oi ele ma fa onga ile wa ku le me le o fo ia mo oi amen e foi la ne tai se vi inga fo ile tu amen avele io sa patevi ai le tu amen vi ia le
Ya, mo le tu le nga fa malo, ya ma o maltina, la so nga luenga lo to salo le nga tele, o le to afo I le tele me le nga te I le seleni ia a o taleni mamfai, o mafai on tato o na mangalu e, o le vi inga fo I le tua, o le tua tau ia tua le tua fa manatua tua le tua na te vatu. Ai foi se le o toi sa fa fitai. Ia e lo ngalo ai le tua. O le tua nga ki kau ia ku ia ke o. O le tua anga me umo ia mai me umo. Le li fo iana me umo ia fo nga ke va ku me umo. E ala lo na lo fa tu no o fo mai ona Kristo Yesu. Ia mela. La tu la mai. Tu la mai o mai o tato I fai pese. Ma ia pese le Somalia le nga ngole. Amen. Amen. A fa pe foi o onga me e ui le ngai kai. E Somalia la pe ave le tua. Amen. Amen. A fa pe foi le o Somalia me ia te le ngai kai. Pi o onga me o le langa ngai ka wa ya ku ya ke oi. O fa pe aku ke oi. E le ngai me nga mai le nga le tua me nga. Na o me Somalia ma me le. E a mai le tua ya te ai. Le so ngai ka ko fa nga ku ngai. Le nga le o le tua. E ala le Pentecost. Ilo na nga pa ia. Yeshua Mali. Ala metele pese ai oi. Tau tino a oi le meu oi ai le nei tuasu. Aleluia. Tia tail and a tail. La fa unga lo matoli. Ela mana la o fala fo. A wale foi fola o bole ne tuaso. E fai level me a wina tu ya lo mato watu. Ai se lo matoli o na naulo na loto ya tawa. E fa tau no wina ela le mana la fa unga. A wa o ele nganga pa ia. Le mato wala fa ulo mato fa longo lo matoli. Yes e loto o ina ia mato. Ina ia mato lo malangona mai e moni mafa maoni lama oilo mato tua o waile o liu lava la wofio o ana nafio le so fa vaulo fa maoni tu fatasi leo awala na ekalesia ave sa pati ateia swa for Yesu amen amen ya lala mai lala aftai ya ol taiao le nei ol taiao o la fa peona tato o ile fionga le tua. We're coming to the Word of God this morning. It's a beautiful day just to share the Word of God.
Avanua tāua o tātou mau e whaasoa ele upo le atua. Not only that we celebrate this special day, Le ngata o tātou whamanatuina le aso whaapitola nei. but also it reminds us of how good our God is. Ai whaamanatu mai whaia e tātou le lei o le tātou For atua. all his promises, E tusa o ana wholwholanga, he'll make sure that it will come to pass. na ia whaamautinoa lava i na ia whaapenana tupu mo tino le ia i tātou. So today we're going to go to the Word of God. Tātou ua ile upo le atua nei tai ao. It's from the book of Acts chapter 2. So e lau tusi le tusi a ngā luenga lo na tā upo e lua. We're going to read it from verse 1 till 13. Whaitawina mai le whai upo mo mua se yo o atu te sifu maltolu. As we're going to read it together in our Samoan Bible, Whamolmole. Tātou whaitau whaatasi wha Samoa. Sa iai lātou umalawa i le mea tasi ma le lotunga tasi. O na whapu se i mai leo na ta'lili mai le langi, pese i o le matangi wangi tele mai. Ua tumu ai le fale sa lātou na nofo ai. Ua loa fo i lātou lau lau whi maafi, pese i o le afi o vaivaina. Ua nofo i o lātou lunga taito atasi. Ua whatutumu i na fo i lātou umai le nganga pa ia. Ua afu ai o na tau tala i ngangana ese ese. Pe o na fo i na mai le nganga. O le ngangana ia te lātou. Sana nofo i Jerusalema tangata i utaia. E ua māta tau i le atua. Mainu umalawa o le laurangi. Ua langona fo i le nei ta'alili. O na whaapoto mai ei leo le moto tangata. Ua whememe ai. Ina ua taitasi ma whaalongo atu ia te lātou. Ua tau tala mai i lana lava ngangana. Ua se ngia umo lātou maui. Ma lātou wofu ai. Ua whetau tala ai. Whauta. E leo kari leia ea i lātou uma. E tau tala mai nei. E whapewheo na tātou taitasi ma whaalongo atu, i lana lava ngangana, na tupu mai mai. O pātia, ma me tai, ma e lama, mai lātou e nofo, i mepe sota mia, ma iuteia, ma kapatutia, o pitono, ma asia, o i wheru kia ma pafulia, o i aiko pito, ma nu uma i lupia, ma tua oi i makurene, o e wau mau fo i mai Roma, o iuteia mai wa lātou, lotu mai, o ka reta ma arapi, o tātou whaalongo atu ia te ilatau. O lo tau tala mai, ia tātou lavanga ngana, i wahavenga o le atua. Ua se ngi o lātou maui uma, ua wheme mea i lātou, ua whetau tatalai. Se ale wingo le nei mea. Pei tai o isi ua tau emu i lātou ua whapeane, ua o nānei tangata, i le waina sua mali. We're going to just to elaborate on this chapter. Toi whaamalama tili le winga o le mata upule nei. And the theme for today is unexpected but expected. O le au tū mo i tātou nei tai ao, whaatari le taimi e tau nuu ai whaase i lona ho mai. It was unexpected but expected. O se mea i le i whaapenana ma lātou fuafuaina, ai o whaapenana whaatau nuina. So the main verse will be verse 1 to verse 3. I mta upu, whai upu mo mua e o otu whai upu tolu. You're going to hear it again. Le whaapenana te whaalongo iai. Ua atu po i lātou le aso Pentekoso. Sa iai lātou umai le me tasi ma le lotonga tasi. O na whapose i mai leo le ta'lili mai le langi. Pei se ai o le matangi wangi tele mai. Ua tumu ai le whale sa lātou nonofo ai. Ua i lofo i lātou o lau whaiva. Pei se ai o le afi. Ua vai maina. Ua nofo i o lātou lunga taito tasi. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, it sounded like a blowing of a violent wind comes from heaven. Filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest upon each of them. Now you hear what happened that day. O le lau e whaafongafonga i le mena tupu le aso le nei, le aso le na. So what do you mean by Pentecost? O lana le winga o le aso le Pentekoso. You know, to the Greek, Pentecost means 50. Pentekoso lo na winga o le lima se fulu. Remember, you all heard about what Jesus told his friends, his disciples. Mana tua sa whaapenana whaatonu wina i Yesu o na so. When Jesus resurrected from the dead, Ina o whaapenana toi tu mai Yesu ke riso mai le oti. he was with them for 40 days. Sa whaatasi o ia mauna so i le fast fulu aso. And then he went to heaven. O na whaapenana lea na awina atu o ia i le langi. And then this is what he said. A opula ia na ia whetalai ai. It won't be long, the helper will come.
E le toi umi ona o mai leo le fisosani a te utau. After 10 days, Ina ua mae ai o le se fulu aso. on the day of Pentecost, O le aso leo, le aso Pentekoso. the Holy Spirit came upon the disciples. Ona fio mai leo le nganga pa ia I lunga o le au so. You know, there were strange things that happened. Mea na tutupu le aso, mea matau tia. It's out of somebody's mind, E le mala malama ia le mafau o tangata but sa it ia. actually happened. Aua tupu le mea na whapenana ia I le aso lea. Because not only that, their senses were being attentive or being active. E le ngata o mea u whapenana tutupu ma mea na latu vaava ai ai. And then their senses, you know, they start hearing things. Mai mei o latu whaalongona, wa amata ai o na latu langona ni leo. And they feel the wind just like a powerful wind. Ma latu whaalongoina ai se matangi yangi mahalosi mai. You know, nothing changed. E le ai ase mea suia. Nothing has been blown away. E le se mea na whapenana le lea ese. It's just a sound. Wana se leo lava. Now they can hear it. A le latu te whaalongoina. Not only they can hear it, but they can see something. E le ngata na latu whaalongoina. Au latu vaava ai se mea o tupu. They see a fire of tongues. Na latu vaava ai ai I le laulau whaiva afi o le ngangpaia. And they were sitting among the 120 of them. A le vainga lea I lo atu I lungo ulu o tangata se laulo se fulu sai ai. Not only are they sitting upon them, but now they start speaking in other tongues. E le ngata u whapenana I ai lei lungo ulu o tangata ia se laulo se fulu. And also- Awa amata na tautala tala I ngangana ese. This is a very complicated issue within the Christian community. O le mea tonu lava le tupu nei lo langa fo soifuanga whakeusiano. Some people believe it, some people don't. Tali tonu isi tangata, ai le tali tonu isi. Hallelujah. Hallelujah. But now it happened that day. A o le mea tonu ala na tupu le aso lea. Pentecost is a celebration. O le aso Pentekoso o le aso whaamanatu. Remember that people came to the Passover celebration. O tangata ia na o mai e mai whaamanatu ina le aso lea o le Paseka. It was the Jews that came all over the world. O tangata I utai e o mai I so se atu nuu lava le lalolangi sai ai. If you listen to the name of the cities that they came from, E whaitau mai whaalongolongo I ai ngō nuu nā sa o mai ai tangata ia. or regions that they represent, O nuu ia mātu nuu e o mai ai. it's more than 17 of them. Pe a ma le sifuru ma le fitu nuu ia tai tasi na o mai ai tangata ia. It's a celebration day. Ona o le aso whaamanatu. It's like a feast of weeks. O le whaamanatu ina o le ainga mo vai aso. You know, it happened in the Old Testament. O mea nā sa atu tupu I le whenga tu ai. It was 50 days after they were being released from the Pharaoh's reign. I le whaamanatu ina o le lima sifuru aso ina u whaapenana tu mai mea sa iai ai kupito. And this is when they come to the Mount Sinai. O I lana whaapenana ngai mai le mauna o Sinai. And then God wants to talk to them. O le whaapenana lea na whina ngalo le tu ai. Whia tala no I ai tangata nei. Because Moses was talking with God. Awa o I lea sa tala no ai le tua mamose. This is in chapter 19 of Exodus. E te maua le tusia e soto sifuru malaiva. And then the people were afraid. O I nana la ngona ai e tangata ai le whewhewhe. But God said to Moses, I want to introduce myself to the people. Ana whai le tu ia mose o te mana o te tautala atu ia o tangata. And what happened that day? There was a sound and the whirlwinds. You know, they can feel the power of God. O le aso le na whaapenana lātou la ngona ai se leo ma se angi o se matangi. That's O le when- mana o le atua. That's when the Lord was bringing to the people. O I nā le na tu ina mai ai le tusi o le tu la whono I tangata ia. But now they can sense the presence of God. A lātou la ngona I ma li ai le mamalu o le atua. It's a powerful God. O se mana ma tau tia o le atua. They can feel Him. Na lātou la ngona ina I le taimi. They can see what happened. Na lātou vava ai mea te tupu. But they cannot see with their eyes. Pai le ma whau na lātou va ai o lātou mata. But they can feel what's going on. Na lātou la ngona ina ma whaalongo ina le mea o tupu. Just like today. Pei lava o le tai ao le. You cannot see Him, E te leva ai o ia. but you can feel Him. Ai te la ngona ina o ia. Because He is a living God. A wā o ia o le atua soifu. He is the Spirit of the living O God. ia o le nganga o le atua He was soifu. given that day O whapenana a whio mai le aso le. for us. A whio mai mo I tātou.
on the day of Pentecost. I le aso le Pentekoso. Remember that the author of Acts is Dr. Luke. Mana tua oe o le tangata na tusia le tusia ngā luenga o le fōmai o Luka. Luke is not a reporter. O Luka i le o tangata e whapenana ia whailoina ni tala man tusia ni tala. Luke is a historian. O le tangata e whapenana fia i tala whaasolopito. Now he connected to the Old Testament. E whapenana so ta i tala ia i tui. This is when God preached the law to the people. O le taimi ia na o mai ai le atua le tula whano i tangata. But on the day of Pentecost, Ai le aso le Pentekoso. it's different. Ese mai lai le aso lea. It's no longer a law that is written on the tablets. E lo le tusi le tula whano le tusia mai maa ia ma But papa maa. now it is the grace and the love of God written in the hearts of Leo le people. lofa tu noa o whapenana tusia i papa ano loto tangata. It's no longer on the tablets. E lo toi ai le lunga o papa maa. It's in you. O leo i te tonu ia te oe. Wherever you go, O whele me te alu ia. you have the love of God O ia te inside of you. oe le lofa le tua i te tonu You ia te carry oe. the power of O God ia te inside oe of le you. mana le tua. He's no longer in a book. E lo toi ai le te tonu le tusi. It's in your heart. Wai te tonu o lau loto. Whatever that book says, Le lava le me whai mai ele tusi pa ia. it belongs to O you. mea na oe. Just believe what the word says. Na o lau tali tonu e pēna whai mai ele tusi. Because on that day, A wā o le aso lea. fulfills the promise Na wha tau nui na i wholawholanga le tua. that he's going to be with you Whai mai na i ai o ia mai tātou. until you die. Se i o lava ina i hoti. Hallelujah. Hallelujah. Now, there's some few points I would like to share with you. Hila nai mea i o te whiwha soha tua i ate oe. Number one, Me mua. they were having a time of preparation. I ei le taimi o lātou tā pena penanga. They were preparing for the coming of the promise. Na lātou whaalonga ma tā pena pena i le whia mai o le wholawholanga lea. Hallelujah. Hallelujah. Preparation is not wasted time. O se tā pena penanga o se mea whaasilisili o le tā ua i lau sāwalinga. Because when we prepare ourselves, Awa a tātou tā pena pena. we will be able to see what God has for Na e us. wawa aile i meo mana o le atue a mai o mo tātou. Jesus said, do not ever leave Jerusalem. O Yesu ele I whapenana i o ia Yerusalema. He said to his friends, don't leave Jerusalem. Whai mai na i whola i ona so. E whapenana lātou o Yerusalema. But wait, Ai whapenana whaatalitali. they did. I lātou te maua. They waited Na lātou whaatalitali. and they were praying. O na lātou te talo i lea. They were preparing Na themselves. lātou whapenana whaasauni uni whaatapena pena I lātou. Don't ever expect God just come to do what you want. Aua lavana I e manatu e saule atu e whaile me te mana oi. Just prepare yourself. E te tauna e tāpena mai sauni uni. Be in line according to the word of E God. tu sai ma le fionga lea le atua. Because God will keep his promise. Aua o le atua e whapenana tā fiofi ana wholawholanga. Because he wants you to know what his heart is. Aua e manao le atua I ate oi e te malama mai loa le me manao iai. They were preparing. Na lātou tāpena. It's no use just preaching about the coming of Christ and the rapture. Ele na sa taimi e laongi ai mai whapenana tautala I le fio mai o Yesu Keristo polisitianga. It's preparation time. O le taimi o le tāpenanga. Because God will keep his promise. Aua o le atua e whapenana tausi ana wholawholanga. The day will come. E ei le aso e sau ai. The day will come. E ei le aso e stupu ai ma sau ai. Just like the day of E Pentecost. pei lava o le aso o le Pentekoso. It really came. Na whapelana vau na tupu. And they seen it Na lātou wā ai le iai. because they were preparing for Aua it. na lātou tāpena pena. It's about time to wake up O le taimi o te tauna e ala mai. and prepare yourself. Ma tāpena lo tangata. Because you never know the time that the Lord will visit. Wa te lei loa le taimi a whia mai ai lau ali It's asi about mai. time to get up. O le taimi o te tauna e tūlai mai. The preparation that they had, Le tāpenanga sa lātou whaia. they were in one place. Na lātou iai le me tasi. They were united Na lātou tutu whatasi. and they were praying. O na lātou te talo lea.
They were in the same place. Na lato ia ile me tasi. Their hearts were united. O lato loto wa tu fa tasi. And they were ready for the Mo promise. lato ta pena masauni le folo folo. They have no doubts. Ele fa pena na lato masolo salo. They have no worries. Ele popole. It doesn't matter to them what people were saying. Ele ia fa ina po atala tangata na fai. Remember, it's more than 500 of them watching Jesus ascended unto heaven. Mana tua tu sa male lima se lau tangata na vava ai wa fa pena na fio ai Yesu le langi. They should be all prepared. They sa tauna ta pena o male lima se Because they lau. all heard what Jesus said. Wana lato langona o male He tala said Yesu it na fai. won't be long. Wa oia na fa pena fa tala mai. But only 120 were prepared. Ana se lau lo se fulu na sauni ma ta pena. Let me tell you this. Le tau atu le fe aula nei atu oi. No matter how long you serve God, Ele faina o le ale umina tau tu ai nga you luenga le have to tua. prepare all the time. E ta tau lava na e ta pena yasa uma. Because you never know A wai te le loa. the time that your Lord will visit. Le taimi asi mai ai lo wali Not atu. only that they prepared, Ele ngate na lato ta pena. but since they prepared, Na lato fa pena na sauni uni. they saw and heard the promise. Na lato fa longa ma lato va ai le fona fola When you fola. prepared for the kingdom of God, A e ta pena mo le ma lo le tua. your time won't be wasted. Na fia mai leo le tua e asi mai atu oi. You'll never be frustrated. Ele lava se meo la fa pena na e. Because when Pa you loto loto luai. because when you prepare for God, Awa e ta pena mo le tua. you just don't wait until you come on Sunday and then you prepare. Wa pena na ele to no fo se fa pena na e sau se You e sau ni. just don't wait until you have your prayer meeting and then you prepare. Ele to fa tali se yo na fai lau tonu talo na e ta pena le. Or even you have a meeting Pe se sa au ni fo se fai sau fono. and then you have to prepare. Na e ta pena ai le. You have to prepare 24 hours E a ta day. tau na e ta pena luas fu fai tu la. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. We have to get prepared E ta tau na tatu ta pena pena. because you never able to see what God has for you. Wa e lema fai lava na eva ai me mana o le tua e ta tau na e lo. They were praying day and night. Fai man lato ta talo le ao ma le po. First night, nothing happened. Po mo mua le se me na tupu. Second night, nothing happened. Po lo na lua le se me na tupu. Day 5, nothing happened. O atu la solima le se me na tupu. And I believe the rest of the 500 were there as well. Ilo pole mena na fa pena na But tupu some ile se mai ngol masala. discouraged. And then they just left the meeting. Ya malato tu uai le mafutanga sai ai. How many people that missed the blessings of E God? fia la tanga tai na lato mesia fa manu ya Because le they tu. decided on their very small planes that they Lato could fika just fika ina yo lato do mafa it on fa. their own. Malato lo yo lato lava langona mama natu. Only 120 were just praying. Na se lau lo se fulu lava na fa pena na tu mau le tatalo. Don't discourage when you don't see the answer. Au e te fa vai pe e vai atu le mo tupu. Keep praying. Tatalo pe ai. Keep praying. Tatalo pe ai. Keep praying. Tatalo pe ai. Because the answer is on the way. Wa le tali o lo lunga le wala ngai mai. It might be not on the first day, Ele you tupu la so mo mo. or the third day, Ko le aso lo no tolu. or the seventh day, Ko le aso lo no fitu. but it's coming. Ala ngai mai. Hallelujah! Hallelujah! Your part of preparation is to connect it with God. O lau vaenga o lau tapenanga o lau feso ta ima le tua. Not on your own. Ele ngat na oe. Get to where the people of God are. Alu le mea o la iei tangata o le tua. If you feel dry, A wha pewa mamango. very good word. Amen. If you feel dry, get to a place where you can soak with the presence of God. O se tūlanga whapena. Alu se no whanga e te tau ai o na whapena. E tofu le mea i le mamalu o le tua. It's not on the api of Sauniga. E te le mau ai lunga o le Facebook. It's in the api of God. You can find in the Bible. Amen. 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 So many times we spend on the api of Sauniga. Te le lo taimi whaalu valea i le Facebook. No wonder our Sauniga looks like that at times. None of those Facebook will match in those eyes. Amen. Amen.
But you have to get to the living word of God. Ai te tauna e alu le upu o le ola o le atua. Because this will bring you a preparation in due Ia time. mai ai le tapenanga mo oi. Hallelujah. Hallelujah. They prepared. Tapena oi. There's a lot of stories in the Bible about preparation. Tele upu le tu afionga le atua e wha te tau le tapenanga. The times of Noah. People were just doing their own. Al teimi neu wha penana whai ale me loto il tangata ia. But only few people that prepared. Ana toi titi lawa I la tonu tapena pena. Don't listen to what the world is saying. O te whaalongo I mele whai mai il tangata le lolangi. Listen to what the word of God says. Whaalongo le mele whai mai le upu o le atua. The day you'll never know when. E te le loa le aso lea ma le me tupu That's oi. why it's good to prepare. Mena tapena le iai oe. You don't have to worry. E le ai so pupole. You don't have to be panicked. E te whapenana e te iai pe You atua don't have te to vale. be afraid of what's coming. Lei foi se mea te whewhe vale ai. Because now you are okay. You've been prepared. A wā o lewa e whiawhia wa tapena. We got some teachers in our service today. O lea lala mai nisi o whai a onga I te tonu le tātou ngā luenga. They easily tell a student that never prepared for the E test. malama le lei al whai a onga le tāpena o le tamai titi lana suenga. They can sense and they can see they're so worried. E whapenana lato whai atu ei ma lato wa ai le pupole lai ai. And at the end, they copy another student. Ia I le umi ai, I le umai o le suenga sa whapenana kopi le tamai titi. Because they haven't prepared for the test. A wai lei ma se mea onga sa whaia. This is not a test. Everything has been written in the Word of God. E leo se suenga le mea leo mea uma wa tu sia I te tonu le fionga le atua. This is not a mystery about when God will appear. E whapena se mea lilo le po a whea fio mai ai le atua. It's written in His Word. Wa tāpena ma tu sia I le upu o le atua. God will keep His part. E tā whapenana tā awhi le atua ma tu And mau you le will do whawholanga. your part. Ai te tauna whai lau, tā whai oi. Hallelujah. Not only that, they were prepared. But now, they feel the invisible God. Le ngata na lātou tāpena pena, ua lātou langona ina, le mamalu o le Since atua. their preparation, not only that they feel they've seen it, but now they can sense the invisible God. I le taimi o le lātou tāpena penanga wa whai ai na lātou vāwa ai, I le matau tia lea ma le atua I le vaaia. In your situation, as you prepare day and night in prayers, I te tono lau sio manga ai tāpena ai le ao ma le pō I le when talo. things coming your way, Ia whapena na ngai mai mea I lau when your soifua. life is being challenged, Whapena na lui tauina ai lau you soifua. will see the hand of the invisible God. Le e vāwa ai ai le ao ma losio le atua I You le will vaaia. see the change around yourself Whapena na iai le suinga I lau tangata. because you're connecting to the power of Awa all wa e power. so tai atu I le mana ma tau tia o le atua. He will visit you Whapena na asi asi mai atu ai. because you're being prepared. Awa wa e tāpena pena. Don't cut unprepared. Awa lava ni e soifua le tāpena pena. Hallelujah. Hallelujah. Be ready in time, all the time, anytime. Ia e sauni se taimi, so se taimi, ma taimi uma. O lau Hallelujah. soifuanga. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, Vaengalo na lua. the presence was so great. Mamalu ma le paia o le atua. Now they sing the tongues. Signifies the holy presence of God. O lātou vāwa ai ai le matatia lea le mamalu o le atua. The fear that they had is now gone. O le fefe vale sa iai lātou o whapenana ave seina lea. Hallelujah. Because now they feel the presence of God. Awa o lewa lātou whaongoina le iai ma le mamalu lea o le atua. Whatever you face in life, O lava mea lo e whea ngai lo soifuanga le nei. when God is with you, Ai ai le atua whaatasi mo he. nothing will ever come near you. E le ai lava se me whapenana anga I mai a whaina i oe. David declares this very well. Whapenana matua ta pena lei le tangata mo le atua. David was saying that, the multitude of people will fall behind, and all sides of me. Ta vita whai mai o telo tangata, whai mai lo nei tūtau o ngā vale, mo lo nei tūtau matau na whapenana anga I mai.
but no one will come near me. Ele ai se tasi o la tau na na lata mai a te ia. Because the presence of God was surrounding him. Awa sa iai le atua malolo mamalu ia tavita. Hallelujah! Hallelujah. The unbelief is gone. O whapenana alu ese le me lelelei. The doubt is no longer there. O whapenana le masalo salo le atoi ai. They feel the power around them. Awa la tau va aia le mana lea le sio mianga lo la atoi ai. Hallelujah. How many times we've been drowned with fear? Whawhiwhana I loa o whapenana whaatumuina ai le whewhe. But God, in His presence, Ai le taimi o le mamalu o le atua. He will give you boldness in your heart. Tuna atu ai le loto tele i lau loto. Fear will go. Whapenana alu ese ai le whewhe. Doubt will evaporate. Le masalo salo o whapenana le ilo atu. Because the presence of God is with Awa le you. mamalu o le atua wai ate oe. And you are ready to go with Awa e Him. tapena o whapenana e saune te alu. Remember what Moses was saying. Mana tua le tala mose na whai. The people of Israel were so stubborn. Whapenana i le loto ma aale tangata o Israelu. And when they were ready to go for war, Whapenana latu sauni o e tau. God says to Moses, I'm not going to come with you. Pe mai le tua mose o tele alu whatasi mautou. This is what Moses was saying. A tala le mose i le tua. How can you leave us alone? Whawhiwhana atu uana i matou. Because there's no hope if you never come with Ai le eise us. mea matou te mawhaia pe ele sau. Because if you won't come with us, A ele fia mai whatasi mai we're matou. not going to go. Matou te le o foi. Because failure is on the way. Awa ua whapenana matou wa ai atu le le mautonu. If God is not with Te us, ale iai le atua whatasi mai matou. please, please, Whamole mole, whamole mole. come with us. A fia mai whatasi mai We've matou. seen your presence. Matou te mo mia lo mamalu mo We've iai. seen your glory. Matou wa ai lo mamalu mo lo And we see paia. what happened when you are with us. Matou wa ai me le tupu ina wa When iai we whatasi mai challenge your matou. church, Tui tau ma oe le kalesia. there were things change when the presence of God goes with E you. iai me suia pe ai ai le mamalu o le atua i lo soifua. Money or no money. Tupe pe le But tupe. when God goes with us, Ai ai le atua ma oe. we have the answer in life. Wa iai le tali o le whawhita auli le Because ala. He owns everything. Wa wa iai tātou me uma. We need the presence in the church. Tātou te mo mia le iai o le atua i tu tonu o le If lotu. things are dead in the life of a Christian, Whapenana iai le oti le i le olo o tangata keusiano. we need the presence of God. Tātou te mo mia ai le mana ma le The church malu o le is dead atua. because the presence of God is not in the church. Whapenana i le oti le i le kalesia ona le iai le mamalu ma le mana o le People atua. are not hungry for the presence. Tātou te leo ngā lala mafia ai le mamalu o We le want atua. to do it as we used to be. Tātou te leo whaia e pere mea tātou masani ai. It's about time to change. O le taimi nei o le tau ai o le tātou sui. Let's be more hungry for God. Tātou ngā lala pea mo mea o le Let's atua. seek for God day Tātou sa in and ili day atu i out. le atua i lo alu ma lo foi mai. Let's get rid of the little things that we hold on to. La fo ia na me le anga ma me le lei e whapena tā fio fio i Look oe. into your life. Whapena na e lei lo me lo angai mai. There's a lot of things has to go Tele me o te tau na vese. because those things hold us from the presence O of me na God. na tau mia i oe ma lo wa ai atu i le mamalu o le atua. Get rid of being who you are. Ave ese ia lo manatu ia o ia. Let God comes into your life. Tau le atua e whai mea nai lo olanga. Come and let God change us E whai ia suinga i o tātou ola. so that the presence of God will fill the Na ia church. fia mai le mamalu ma le mana leo le atua ia i This tātou. is not about a congregation or an organization. E le mona o se o lotu po se whapotu potonga. This is about the presence of God coming back. O le mamalu ma le maiai o le atua ia i It's no tātou. longer in heaven. E lo to iai le langi. It's in the O church. lo i to tono le kalesia. But we need to get hold of the presence of E God. tā fiofi ai le mamalu leo le atua. We are the one that get hindrance. O tātou la ia o tangata o lo iai le mea nei. We hinder the presence of God. O whapenana tātou tāo fia le iai le mamalu o le atua. We think all about ourselves. O tātou manatu lava tātou mo tātou a ia. We think that we can do it. E manatu ma o manatu tātou te mawhai o na whai. We think that it's okay. E manatu o se mele lei leo. It's not okay. E le lei.
if we are hindering the presence of God, A whai o tau fia ta tau le mamalu o le atua. we have to acknowledge E te tau na tātou tau tino. this is God's church. O le lotu o le atua le lotu le nei. And we have to do it God's way. E te tau na whai o yalo o le atua. It's not the way we want E it, leo hala te manao ai. but we want it the way God wants. Tātou te mananao i mea ale manao ai le atua. Because if we do what God wants, A wha pe tātou te whai mea manao ai le the atua. presence of God will fill the place O again. nā whio mai leo le mamalu o le atua i le lotu. When the Spirit came on Pentecost, Ino a whio mai le nganga pa ia i le aso the Pentecost. church is a dead church. O le ekalesia o le ekalesia sa oti. They all just going on the same routine every day, every Sunday. Masani ai me sa o ai la sa me man. But their hearts is different. O la to ola e matua mamala. They're so distant from God. Matua mamala ma le tua. But once the presence of God came, Ai la wa fia mai le mana o le tua. it's a different story altogether. O se tala wa matua winga ese le tala lea. Hallelujah. Hallelujah. Number one, they were preparing. Me mo mua sa ta pena pena. Number two, not only that they were preparing, but they feel the presence of God. Le ngata sa ta pena pena na la tu le ngona le mamalu ma le pa io le. If every service that we have, it's just a feel-good service, O fa pena na tatu ia telo Sauniga o mafo fo na se Sauniga le lei lava. we miss the most important thing. Ka o lo tatu misia le me sili no taua. We miss God of the church Tatu misia le atua o le ekalesia. with the presence and the power Malona mamalu malona mana matautia. that is designated to the faithful people. E fa pena na tangia le me o lo la tatu faia. Not only that the presence of God, Ele ngata o le mamalu ma le pa io le atua. but on the day of Pentecost, there was a purpose why. Ai le aso le Pentecosto I ele fa moe moe au tu. As you listen to verse 5 to 11, we're going to read it in Samoa once again. Famon mole la fito tusi. Sana no foi se lema tangata yuteia. E uma ta tawi le tua. Mai no uma lava lo langi. Ua la ngona fo le nei tani. O le papa poto mai le o atu tangata. Ua pe me mea. Ina o te kasi ma falo wa te ilata. Ua te utala mai lava ilama ngana. Ua sengi o malato maui malato wofo. Ua fe tau te sala fa utau. Ele o kali la ia ilato uma. Hallelujah. E tau tala mai le. E fa pe fe ona tātou te tasi ma falo atu. Ilana lava ngana. Na tupu mai mai. O pātia, ma mai tai, ma e lama. Mai lato uma o ena na nofo I me pasaria. Mai uteia ma kapotia. O pono ma asia. O I fetukia ma pafulia. O I aiko pito. Manu uma I lupia ma tua oi. Kurene. O e o na fo. Mai roma o uteia mai o latu mai. Mai o lotu mai. O ke reta ma arapi. O lato whaalongo atu. Ia te lato o tautala mai. Ia lato lamangangana. Iwa venga o le atua. See, when the presence of God fills the place, things change. A fa tu muina se me se no foanga I le mamalu o le atua. I ai me wasuia. People were amazed. Na matua ofo tangata. People, they don't believe what's happening. Sa le tele tonu tangata po le ale mele tupu. This is what they say. O pune na lato fai mai ai. Are they the Galileans people? Ile o tangata Galilea e ala to ia. But how come? Ai fa fia. Can you hear them talking in our own tongues? Ola tatou whaalongo I nātu, ola tau tala mai lātou ia tatou lavangangana. Tongues, in other words, in Greek means the language. Ile upu fa eleni tau tala le I ngangana. And now, it's different. Ai lo lātou vai atu, e matua ese la. They're not Bible scholars. Ile lātou tangata o ina le leile tu spaia. They've never been to Bible school. Ile yo foi ni aonga tu spaia. But listen what they are saying. Ai whaalongo atu ia ile mea lai fai mai ai. This is a global language that when you go to school now in New Zealand, they call it bilingual, in Samoan and also in English, so that people will understand. E te alu inga I tono aonga e whapena na o ina ngana I lua na ia mana malama uma tangata sa moa mala Englisi. And also Chinese and English as well. E whapena fo I tangata saina, e o ina fo I lātou ngana.
they have to understand what's going on in the school. Ni lato malama ile mele o ina itsonoa onga. This day was the message of salvation. Ale aso le o le fit au mo le faolotanga. These people were from Galilee. Tangata ia o tangata mai Galilea. But when the presence of God came that day, Ina wafio aile nganga le tuai lunga ia when the lato. Spirit of God was upon them, Penala ia ile male mano le tuai ia they lato. are different people now. Matua ese atangata nei. See what God can do. Aila me wo faia le tua. And they were amazed. They didn't believe. Sama tua ma ofa tangata ile teltonu. This is a multilingual. O se ngana ese umalava. The purpose for that day, O le fa moe o le aso lea. as they speak in tongues, O la to tala ina ngana ese. each from the 17 or more regions Yeah, around Jerusalem, Pe amas fulfitu pe o ma atu tangata ese ia mai atu. they understand about the love of God. Na la tu malama lama i le lofa le tua. They now understand about the salvation. Le la wala tu malama lama i le faoltanga. They understand the power that is available. Wala tu lo ai malama lama i le mana le wa no mo i la to. Hallelujah! Hallelujah. It was last year we went to, we have a meeting in Melbourne. Yeah. Tau sanga talu ai sa fa ele fono i melepone. And then while we were having breakfast in one of the hotels, Au fa ele tau mafangati se hotel por faltali malo. and then one of the senior pastors from Melbourne State Tasi fa au sinia mai melepone. was sharing about the initial stage of the church in Melbourne. Na fa so mai ai el tau amataina o le stete le o melepone. And then this is what he said. This is the place we used to sit. Afa mai o no fa tonu lava ai masani na matu o mai ai. It was a very small place at the time, more than 20 years ago. Ya, pe ama lusul tau sanga talu ai se vaanga le titi tele. But now it's a big hotel now. Ala wa vai atu o te le lava faltali malo nei. And this is the place we used to go and witness around the people. O i tonu lava masani na matu o mo moli mau ai tangata. And then he reminds us of a very, memorable incident that happened in the very early stage of the church in Melbourne. Ya, na fa manatu mai ai la tau le mena tupu ai tonu le stete le o They said they melepone. have a team that they were going out witnessing to the people. Na nga ia tu ai se vaenga le la tau au e fa penana moli mau tangata. And the late Apostle William was with them. Alo ia fa tasi mo le apostolo William le taimi. Now they were witness to two ladies. Na la tu moli mau ai tama ta istolua. And Apostle William was just praying around them. O fa penana ta talo ai le apostolo mo la tau While they umai. were witnessing to these two elderly ladies. O fa penana la tu moli mau ai tama ta ia tolua. And then one of the ladies said, "Stop. Se tasi tama ta fa mai tafi. Who is this guy that is walking around us?" Mai o le tangata le fa penana sa vali mai fa ta milo ia mato. And then one of them, he's our leader. Fa tu le o le mato ta ile na. And then this is what the lady said. How come he's speaking our language? Fa mai lo tama ta ile. Fa fena tau tala tama lo le mato ngana. How come he understand our language? Fa fena mana malama William ile mato ngana. We're from the Maldives. Ia e o mai le atu no mantis. How can he know that where we're from? And then now he's talking about our language. Na fa fena ilo William le me o mai ai tangata ia matala no mai le la tau ngana. And then Apostle William was talking about, praying about the salvation for these women in their own language. Alo fa pena la te talo ai i ngana ese William ile fa ola tanga mo tangata nei le ngana. He never been to their country. He never been to their places. Ile fa pena alu mo mo no fanga ia. But the Spirit of God was upon him. Ale nganga le tua sai lunga ia te ia. Now, the message of salvation on the day of Pentecost. Ole fe au ole fa ola tanga ile aso Pentecosto. Not only it was a miracle, Ele ngata o se vavenga. but it is the power and the presence of God. Ai ole mana matautia ile ai ole tua. Because the message of salvation Awa ole fe au ole fa ola tanga. is not only for the Samoan people. Ele ma no tangata Samoa. It's for the whole world E to no know. tangata uma le lalangi. For God so loved the world. Wa lo fa mai le tua le Means lalangi. everybody. Tangata uma. And the message has to go.
Ai te tauna tau atu le wheau lea. And when we have the Spirit of God upon us, Ai la le anganga le atua I lunga ia I tātou. the message will never stop. Ona le tau fia lea o le wheau lea momoli. Language is not a barrier. O le ngangana I lea se mea tau fia I oe. Unbelief is the O barrier. lou le tali tonu o le mafuanga tonu lava le na. Faithless is a O le barrier. le whātua o le mea le ua whaima wapupuni. And doubt is a barrier. Ai le ngata I lea o le masalo ua whapenana tau ara But ina when we pea. prepare ourselves, A tā pena o tātou tangata. we will be able to usher the presence of God. Ua mawhaile I tātou le tātou ioi le mamalu o le atua. And we will be able to do the impossible. Ua mawhaile o le tātou whaia mea lei mawhaina tupu Because our mamoa. God is an impossible God. Awa o le atua na te mawhaia so se mea. Our God can do anything. E mawhaia o na whaia le atua so se mea. Nothing will hold God back. E le mawhaia o na tā ofi e seisi lava mea le mamalu o le Because atua. God is the same. Awa o le atua e tusa o le aso le nei. Your situation will be the O same. lau tūlanga o lo iai e tu Your maulava. problem will be the O same. whawhita auli e tu maulava. But God is not the same. A o le atua e le suia. When it comes to you, A fia mai atoa. He'll never be the same yesterday. E le tusa o ia mana na fi. Because He's going to do something new. Awa e mawhaina ia whaia se mea fau. He's not going to repeat the old things. E whapenana le atua e whaia iani mea o We're tupu going to moa. step in faith E whapenana e tauna e la i le whātua and tua. let God do it for you. A whaia le atua maoe. The purpose on that day, O le wha moe moe le aso le na. the message has to go on. O le wha au le tala le lei e te tauna alu atu e pea. You Tongans in our church, O tangata tonga I tono le kālesia. you're here for your people. Na e mo o tangata. You're not here just for the church. E le la lo saua ono le lotu. You're here for your people. E iai ono o tangata. Because you carry the language Awa lo e tau tala I la wangana. and you share the love of God with your Tauna e language. wha ai le lofo le tua iai la If you're tau. from New Orleans, A oi whai mai niwe. you are the voice of God. O oi o le leo le tua. Wherever you are, Ko whea lava le mea te alu iai. when you have the presence of Ai God, ai le mamalu leo le tua. things will change around Iai you. mea le asuia I lo sio manga. Because your God is so powerful. Awa o lo atua o le atua matautia. He will never change. E le suia lava. He's still the same. E tu mau lava. But He has the power to change things. Alo for ia you. te ia le mana e suia ai mea. Hallelujah. Hallelujah. Don't think little about yourself. Awa te wa ai lai titi a te oe. You're not just from a small island. Awa te wa fau te sauma ia sa mola I titi lava. Don't think that you come from Guapaka. Awa te whakta whapea te sauma i o. You come from all the way from Savai. Yeah. Don't think like that. O te manatu te sauma I sa vai. O te mawhau whapea na. Think like you're from heaven. Mawhau ina e sauma I le langi. You are from the King of Kings. Alo le tupu o tupu. You're being equipped. O whapea na whao penga ina You're oe. being packed up by the face of O God. whapea na ta pena oe mo mea le atua. And no barrier will come before you. Le se mea na te wawai se ina oe mo ni mamalu o le Because atua. God goes before you. Awa iei le atua whatasi mo oe mo mua ia oe. He will encircle around E you. whapea na iei e si o mea oe. So You se will mea. shout victory. O ia mai o le manu malo. In the morning, I mea o malava. in the morning, in the afternoon, and I le tai night. au, I la oli, I fiafi. Before you go to bed, you're still a victorious E te person. le ialo te moe, whapenana e iai le mamalu lea. Because God is with you. Aua o ia lea tua, iai te oe lea. Starting the new day, Whai se asu fau. God is going to be with you. La iai lea tua ma oe. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, I le ngata I lea. the last one, the perspective of people. People don't believe you. Sometimes, if you look at the last two verses, 12 and 13, you're going to read it from Mongolia. O se ngi o lātou mauiuma, ma wheme mea I lātou, ua whetau tatalai. Se ale wingo le nei me, pe tai o isi o tau emu lātou o whapeane, ua o nānei tangata I le waina suomari. In verse 12, 13, and 14, it says that, amazed and perplexed, they ask one another, what happened? What happened? I heard a story about three kind of people. The first kind of people says, what happened?
The second group of people that make things happen. And the last people, they don't know what happened. These are people, they have their own ideas. O tangata ia i lava lātou ia mawhauwhaunga. People were amazed. And they say, what happened? Matua maofa tangata ma lātou whesili. Lai mo tupu. What does this mean? Lai le wingo nei mea. If you don't understand how God will operate, A whai tele malama lama pe whaafewheo nanga lue mai le atua. you have to prepare yourself. E te taulana e tāpena. I have to get to the presence of God. Ma e alu le mea lo, i le mamalu o le atua. As they did E pei ona lātou whaia. at the upper room, they E will lunga pray a whiawhia pito lunga. and get to the word of God. Lātou o i le upo o le atua. They prove God that God is still exists. Na lātou tali tonu o le atua leo lo soifua. And some of people, they start to make fun. Au nisi tangata pe o whaise mea maalia i lātou. They said, oh, they must be drunk. E mai pei e ona nā lātou. Because only drunk people will speak in tongues. Wa lātou manatu nā, la tangata ona nā e tau te tala whapela. You know, when your father get drunk when you were young, Ia e lolo tamai aso la molo anko a e leititi. he started to speak in tongues. Ia sa amatan tau tala tala whapena lātou. And all in bad words. That's their tongue Ia at the ngana le time. mana ia sa tau tala ai pala lovo vale. That's their tongue. O lātou Because ngana they're le la. drunk. Ona lai ona nā. And after when they're sober, they say, did you know what you said last night? Ia na ua o mala o nā e whesili atu. E nai mala mala mai I au said, tala no, ina whai. I didn't know anything. O tira i lopo leo la mai na whai. I was drunk. No o nā. These people say, these people are crazy. They're drunk. Ngata nā matua vālea pēr ona nā. The time you change your life, O le taimi na sui ai o tō ola. people make fun of you. Ia na amata lo lenta o tō e tangata iau e. People will question whether this is real. Whesilingia tangata e mo i ale mea le alu le tama. Because you once had those tongues. When you speak in tongues, in those days, Yeah, you what's got that? the first, the best vocabulary there is. O lau upu sa tau tala o le mana ia ia. O lau pala lau vale ia. Ma lau ngana You know, yaso. it's something sweet. You know, you need to, refresh, your language all the time. Ia te whapena la mana e sui a lau ngana le mana ia yaso. Because you can exchange it with somebody that you don't like. Ai mai se lewa pe alu tau upu ma se And you can stangata. see it on the Facebook. They still have that language Ia le as pe tupu well. ai lunga tu se fōlinga. It is my request, please stay away from there. Mole mole. Have the language of the Spirit of God, Whaatanga le nganga o le which is tua le. peace, love, and O joy. yo le file mu a You mofa. bring that Oli oli into le your ngang pa ia. situation. Amen. Amen. And now, they think that they were crazy, Malato manatu o se mea maalia nei mea. but they were not. Ai le ai. They were soaked by the presence of God. O whapena na whaatumuina i lātou le mana o le atua. They've been saturated by the love of God. O whapena na iai tu tonu, ma whapena na sofia i lātou le mana o le ngang pa ia. And now they start talking like God. O whapena na lātou tau tala tala i ngangana ia. They speak the language that others don't understand. Whapena na lātou tau tala i ngangana i le mana malama ai. When I have the time, I will talk about the languages anyway, but we've been taught all about this. Ai se stemi la am whai tala tala no ia atu. Oi, ala o ina pea i tātou le ngana But esi. next time, what I'm going to preach, I'm going to preach how to learn about the Spirit of God. Whapena tala no ai atu. These are the Whapena things whai. you've been taught time and time again. E whapena na tala no ai, ma tala no ai But pea. we never prepared ourselves to take it in. E tauna tā pena i tātou ni. Just come to one ear and through another ear, Wai whapena na sau le stalina. but ai, never le sink stalina. down into our hearts. Ai leise mea o ngoto i te tono o lau loto. And in verse 14, Peter says, listen here. Peter, a very sort of, it's a very different character as well. Tangata lo pe teru tangata e se foi na ia. But now this is what he says. A upula ia pe teru na fai mai ai. Remember from the book of Joel. Mana tu ai le tusi a Yopu. A Yoelu, sorry. Tusi a Yoelu. You know, in the last days, if we meet you to the elders will make dreams. But the new generation will come. They will have a relation. They will speak language. Fai mai Yoelu, fai mai Iasu mulmuli la whapena fai miti to ina. I loe o tau whalinga. O tau whanau whapena la tau fai miti. They're not drunk. Prophecy has been fulfilled today. E lo ona nai la tau. E tau whatau no ina folfolanga nei But mal he has tusi Yoelu. never been to Bible school.
But when the presence of God comes, Ai ina wa fia mai le mana o le atua. things change. A mata lena Yesu inga i te tonu. It starts from your tongue. A mata mai lava i nunga. Because life and death is in the power of the tongue. Wa o le oti ma le ola. O lo fa apena ta tia le lo fonga. You don't have to ask somebody to speak to your situation. You speak to a situation today. Ele mfaina e fai atu le stangata tau tala mai lo fa fitauli. Tau tala oi lo fa fitauli. Let's upstanding. We have to prepare the church. Tau na ta pena i tatou le kalesia. Not only that, but we have to value the presence of God. Le ngata i lea tau na tatu fa taua le mamalu o le atua ma le iai o Knowing le the atua. purpose that God has given to the church for this Mamalu leo day. le atua o tu ina mai tono le kalesia. Even though people will have different perceptions, E se umatangata ma la tau mafaufau. but God remains the same. A o le atua lava e tu mau lava ia. E le Because God is God. a wa o ia o le atua lava ia. Father, we thank you for today. Te iatu ta maare nei tai au. On that day, the Holy Ghost came. Le aso lea mātou te whaamanatu ai le fio mai o le ngā pa ia. And Father, we thank you Ta mā mātou te whaafitai atu. as we lift our hands. O si atu o mātou lima. Let us prepare ourselves Ia tā pena ina i mātou. so that we will know the purpose of this day. Ina ia mātou loa le māfua anga o le nei aso. And as we prepare ourselves, A o mātou tā pena ai. let your presence fill ourselves Fio mai lo mamalu ma lo pa ia e whaatumu i so that mātou. we will know our purpose in the church. Ina ia mātou loa lo mātou whaamoimoi le kalesia. No matter what the people will say to us, Lea whaina po a lava tala tangata e whai mai ai mātou. but we have to stay in unity, Ai te tau na mātou tā ofi ai le loto loving tasi. you Le lofa ia te oi. and knowing that you are a faithful God. Ma mātou loa ai o mātou o tangata o le That atua. whatever you promise, O a lava mea e fola fola. you will fulfill it. O le a e whaatau nu i una lava. Because as you promise, A wa e fola fola. one day E i le aso. you'll make it happen. O le a e whaatau nu i una. And we thank you. Mātou whaafitai I atu. give you all the glory. Mātou whaatu We le vi inga ia thank te you, oi. Jesus. Before we have time, just lift up your hands. Si atu pe au au ia te ia. Let's just follow this simple prayer. Father, I pray. I lift up my hands Si atu mātou lima. and allow you, Whaatanga ina oi. Holy Spirit, Nganga pa ia. to overflow Ina ia fio mai ai. and come upon me. Whaatumu ina i mātou. I'm preparing myself Tā pena lo tangata. for your presence, I lo mamalu. for your glory, I lo fio mai. and I want to know my purpose, O te mana i au loa le mafua anga. why you have called me. Na e wala awina ia. Once I was a sinner, Na ave au ma tangata anga now sa. I am saved, A leu whaolaina. and I want to be used of you. No matter what people will say, Nea whaina po a tala tangata i whai mai. I will stand for you. O te tūlai pēa mo oi. And my prayer, A o lau te talo. come into my heart A fio mai lo loto. as I prepare myself A o tā pena i lo tangata. to go with you O te alu ma oi. all the way. I mea umalava. In the name of I Jesus. le suafo Yesu. Put your hands together and give him a hand of praise. Pasi au au ave fa- pasi Father, nei we te- thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Whataita mai lo ang lelei, whataita lo ang alofa. Le aso nei mato te whamana tuina ai no mato le ie. Le mea alofa sili le kalesia. As we stand and we acknowledge the greatness of you, God, through the day of Pentecost, we thank you for giving us the greatest gift, and that is the Holy Ghost. Thank you, Father. We appreciate you. Ole mātou pati whawtaile ia te oele nei tuas. Fire, the Holy Ghost fire. Yes, Lord. Let it fall on me. Fire, Hallelujah. the Holy Ghost fire. Let it fall on me. Fire, fire, the
Yes, Father God. Hallelujah. La se si mele tua. A fai o oile na fio mai ngang pa yo le asole. O i mato te fa manatu ina ai le moni mo le fa maoni o lau. Ia mena e suia yo mato wola. Ia me sa mato mana na o ia. Awa e fai le tua le suinga yo mato loto. O mato wola mo mato tangata. O le o mato telitonu e moni o ngang pa ia. E moni o le tua tama. E moni o Yesu Kristo. We believe in you and we trust you. We have faith in you. Mato te lefe silingia mena e whaia le tua. Awa wa mato vava ai ma mato whaitau ma mato whalongolongo. E matau tia e ofo ngia e mawalunga. E sili ese oe le tua. O lo matai sau ma lo poto winga ese. E le ma wha ma tala ina le tua. Mato wha pe atu o le vi inga e fo ia tua. Father God, we thank you and we acknowledge your presence this morning. We thank you for our spiritual father. We thank you for his heart to you, Lord. And we thank you for the message of the Pentecost, reminding us, oh Lord, of who we are and what you have done in our life by the power of the Holy Spirit. Oh yes, Jesus, we give back the glory to you, Lord. Yes, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Fafo ile tu ala na vinga le chaya. It's a tell le vinga. E mai yo te o mea uma o te avantu. It's a tell le vinga. It's a tell le tu le vinga. It's a tell le vinga. It's a tell le vinga. E mai o te o mea uma o te avantu. It's a tell le vinga. It's a tell le tu le vinga. It's a tell le vinga. It's a tell le vinga. E mai o te o mea uma o te avantu. It's a tell le vinga. E mai o te o mea uma o te avantu. It's a tell le vinga. E mai o te o mea uma o te avantu. It's a tell le vinga. Hallelujah. Yes, Jesus. O le viinga, o le whamanu, o le whanetanga, o le poto, o le oal, tama ainga, o le mano malos. Ia fo I lava lea ia te oelo mātou atua. Mātou sauni, mātou te toi fo I o mātou ainga nei tai au. Talo le tua malu pui pui, o le saifua ma le olo lau whana. Tai file muina e ua awanga le lei. Ia whapenana maua, e malo longa file mu le nei aoli. Talo ang le lei whamanuia na I o mātou whalenganga. Talo I lau pui puinga o lau whamalo longa I lau tai inga I mea uma. Ia iei pele anga le lei o lau o fio I so se mea tamaa. Anga le lei tua ape atu o lau e ka le sia. Ia iei lo anga le lei whamanuia lau ngalulue au whaipese lau tala au. Sounds technician, media team, tia kono. Lato ngalu e nga whai maena tu lain lei tai au. Whamanuia fo I le mawhtanga na tāpena ina nei malu. Ia iei le anga le lei o elo mātou atua. Whaia nei me uma. Mo le vi inga o lau a fio. Le atua whaafetai tele tama. Ona o Yesu lo mātou o li, o mātou ole mo mātou wala au atuai. Ala langa le ainga le atua. Amen.
See my low 1, 2, 3. To God be the glory forever and ever. Amen. And we'll turn up.